Thutha wa ripoti ya BBI kurekererwo kuri mwingi, riu ateti, ikundi cia mwingi na andu kiumbe nimaumirite kuruta mawoni mao, amwe makimenyita mbaru, engi kuregana na ripoti iyo na engi magikanyiriria kugia na mĩario ya kwiguithania miena yao iri. Kiama kia aria makoragwo na mawathe thiini wa kaunti ya Embu kirauga maundu maria mendekithire kuri kamiti iria yaunganagia mawoni ma gwikirwo thiini wa ripoti iyo matianatonywo ripoti iyo. Nimamenerethetie riendekithire ya gutecererwo gwa ite cia kwamurwo thiini wa mbunge na kuga kamiti iyo ndiragitira ivoto cia aria mari na mawathe ta uria kuri gativari ya 2010. Na nituravoya rais wetu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga mambe marorie rege no mbere ya ithie mbere muno, mambe anatuge marorie uria twagwo no kwa tugitwarithua tondu riu menya rege no yathie na mbere guo bana nginya ingi twabata kuremwo ni kumina. Ni tonete nima kirite mukonde makauga ati uria turavecagwo ite cia kuria mbunge na senate na county assembly nimarega nominate gutuveca akanya kauga kurungama utongoria ri koguo materera katiba iria twavitukiirie 2010. Kwingi nakuo athuri a kiama kia ngome kia ruriri rwa ambere kuvitukira mwikarĩri wao Nyakingure nimauritie thirikari kurikia ugai wa mugunda uria ukoragwo na ngucanio wa Mwea. Augite maugaruku maria marenda gwikwa rungu rwa mendekithie ma ripoti ya BBI mabatie kuroreria na kinyi ugai wa migunda niguo gutigakoragwo na mbara gatagatĩ ka ndũrĩrĩ citiganĩte. Marore muno ati ugai uria ukugawa andu aria makiria andu aya ethi na atumia aria matanagurwa maria vulnerable andu aria matena na indo nimavairika kuma migunda ariyo na kana nimavairika koguo BBI ni batere kuroririo ndu tocio. Miario yao yukite kavindaru wa karia muthikavu wa kanitha wa Anglican Diocese ya mbere Moses Masamba auritie andu onthe gwitikira gwaca kanya gaka kwithomera ripoti iyo. Augite wanathengia gukura thiini wa kamiti iyo kurari na atongoria a ndini andu mabati kwigira murungamo wao kiumbe, no augite aratanya kumana na ripoti iyo akenya nimekugia na urumwe na rwendo. Nikyo kwora no nginya thikirie uguo asikogua kuga ana wethoma no kina thomaga menyaga kwa ina andu angai mubango roriko ucio na marekererio no ria tuonde turaturi ma Kenya tungegwatanira ndu na mubango kuonania ukaruta wira wa ngai. Vandu Riva Inoro TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Peter Mungai.